želanja, meni treba milovanja, ko što svaka žena sanja. I da Raška i Maročka planina budu pune, a čula sam da i u Čibogatiđu i na petarde bude, doduše jako puno im. Tiče se i onih koji možda za nju ne znaju. Az iskolai protokoll mondta, hogy a vételenelkényes gyerekekre hiába kötelező őket. Nekako nam je super simbolično bilo da album nazovemo Zupa jednoj jabuci koja je pa i zaboravljena u Bosni. Nije to ni jestiva jabuka, a kažem autohtona vrsta. Különben a kamerában kis elkörülítődik és végül sok szígrán át, és osztól a kamera irányultat, és sok mindenki amiket készítenek erre az alkalomra. Puno stoji iza tog je truda i volje i upornosti. Trudio se s njim stvarno, a ponekad nemoguće. Dolazimo turističke organizacije, Prijedora i Pazarska Bogaceri. Nedjelja i ovo zimsko dešavanje. Svakoj osobi. Jubilej milosrđan. Kako zbilju žive, o čemu maštaju i dokle dopiru sećanja one dece rođene u godinama u kojima je u ratnom vihoru nestajala jedna velika zemlja. Na ova pitanja za radio... Muzica pe gustul tău. Printre soliștii vocali din România, îndrăgiți de ascultătorul nostru. Po mišljenju književnog povjesničara pisao pogovor s bitnom nedjelja i ovo zimsko dešavanje. And the cooking hole.
Sret svakoj osobi. Jubilej milosrđa. Kako zbilju žive, o čemu maštaju i dokle dopiru sećanja one dece rođene u godinama u kojima je u ratnom vihoru nestajala jedna velika zemlja. Na ova pitanja za radio... Música pe gustul tău. Printre soliștii vocali din România, îndrăgiți de ascultătorul nostru. Po mišljenju književnog povjesničara pisao pogovor zbirci. Tomićeve pjesme na mnoge načine integriraju. Ugovora sa podnosiocima zahtjeva u kojima će se definisati razgovor, a slušateljima da kažem da su to bili glazbeni urodnici Slavonije, da su to bili dobri ljudi, izvođači, autori, sve koji pomalo žele zbrinuti ono čega je malo, a malo je... U nastavku idemo i dalje, još malo slušati stvari iz prošlosti. Slušamo Tattoo All the Things, She Said. Velele, ti nad krug si radost, majko, darila. Blagoslovi mirnan mater. Glavu pjesak zabijao. A njoj je bilo sve. A Magyar Közösség Pártjának jelöltjei a felvidéken élő szlovákok érdekeit is képviselik. A szlovák politikum nem. Zlatka Hasanbegovića, HND, platforma 112. Bili smo ko braća, bilo koja pjesma, voli vas, a voli vas. Aha, ja pročito vol vaš proči, izvini. Niko još nije preuzeo odgovornost za napad, ali eksplozije su zaštitni znak Boko Harama. Provedete ukoliko ste isplanirali pak dobro društvo za tekmu koja je pred nama. I moja, nešta bez oba, nešta sramna, nisi. Si moja, suza radosnica, suzo moja, me si glazi snica. Ti si moja, suza radosnica. Pa tako i meni. I u stvari mi je cilj bio, ja sam u stvari mogao ostati u Londonu.
finalne 11. šest, 1985. je 2. Jedinica na broju 6. Slušali ste malo oglasu radija, mi vas pozivamo da dalje ostanete s nama na 98,7 MHz. Radio. Hatása sem megoldott. Emellett jelenleg a napi 10-10. I never thought I'd see. Konačne rezultate čućemo. Uzmete i pijite iz njega svi ovo. I bisere njene, što ih u snama skrivaš. Vatra i krv. A to je visoka literatura, moraš priznati. Nemoguće. To je proto-nacistički šund. Žid je rekao da je vatra i krv najlepši. Također je Sharm el Sheikh. Prvi put igrala u Egiptu, ali... ljubljanske tvoje karijere? Javni svijest je značaj vidljive istine. Tvog dodatnog kriterijuma u proceni tog iskustva. I Hercegovine saobraćaj se odvija po vlažnom.
értelmében tagjai a közszerep. Nedelja je praznik svima, odlaziš sa svatovima. Svatovi me tvoji pozdravljaju, uzimaju, dušu moju uzimaju. Putuju, kočije bele, kuda te vode sele. Ne oslanja na eshatologiju, a pogotovo ne Riječi tuge ne mire. Smo obnoviti te objekte, pa potom povratak. Na pitanje konzumiraju li alkohol večer uoči radnog vremena, Do sad smo dobili samo 2000 kuna pomoći, što dakako nije bilo dovoljno da se pokrije. I na kraju ne preostaje nam ništa drugo nego uputiti vam najiskrenije pozdrave. Večerašnju snagu dijaloga